August ni somni pali kumsang ni somni pathum ni ngani ani a in zawai in chibaile vekule Supreme Court in adin All Women Committee chuan Manipur boitwar tu ti chu Adhar card nei vek turin ati Manipur boina kaljela mishing digna chanvo abikin meichia ti chanvo hum hal ani nana committee asia meichia judge pathum omna te chu chomdolna in enkol na le mamo sang sang te enthli thlai tura ruwa te chuan Manipur boina le akai noi chungchanga report pathum cheu awaya phek somsari pali te chu athe luta heng documents thelua te hian in le local sante chungchang Manipur Victim Compensation Scheme 2019 tele Manipur boiwanga harsana tok te enkol tura mithiambik ruwa chungchang te atela report pathum an thelo zinga report ma sapera chuan Manipur boiwanga boine in meitei ti boy chomdolna le tanpuina pe konga harsana omthei chu tarlana ni a chumi tan chuan India khwale tuinge anni ti chiana tur documents an nei chunte po he boina wanghian akang ralin abozo veka he report ina asoitel bok chu sarkar tanga scheme mipuite ta na duante chu bank account mang veka pek tur ani a amai ro chu bank account hong torian identity proof pakhatal voters ID mo Adhar card mo nei angai siani he report kalzel ahian pian phunga rual ban lote tana Manipur Health Department Sarkar atanga tanpuina omte chu tun Manipur boina wanghian mitam takin an lovin an tlanchiat san wangin Sarkar atanga chomdona le tanpuina an don turang te po andong thei talawani Supreme Court ina meiche pathum judge omna committee adin chuan Adhar card nei chu fin fiana nei na ta na thil ol samberani anti a chumi tan chuan UIDI ti chan India khwale tuite chu an kutzia mangin achin chia thina chumi chinchia na tang chuan India khwale tuyan ni ti fin fiana chu awa haile zungzung theiani heng Adhar card te hi ol sam taka Manipur boinei na angong mipuiten sarkar chu Adhar card ol sam taka an nei zungzung theinan Manipura bank sang sang te chu Adhar card le akai noi te chungchanga help desk din turin he committee hian arot ani report pani na chuan Manipur Victim Compensation Scheme 2019 chu athlir leta he scheme a hian ama chuan mun khata tanga tanpuina adon chuan adanga tanga adon ngei tur po khadong theilovin alo om ta thina chu wangin he scheme hi meiche pathum judge omna committee chuan thirnona siam that anduani he report pani vekina asoidan chuan sarkar train tanpuina local chu ama bank account na ni chungine atlai bira kar ni chungin alut donani he report kalzelina tarlandana chuan Manipura district som parukte chu legal secretary pakwa chawin an enkol thuan soya chuwang chuan legal secretary pakhatin district pakhat ai tam enkol ti na ni a chu chuan sarkar atanga tanpuina local thinte chu ahun taka andong thei ta thin lawani report pathumna chuan Manipur boina wanga kong sang sanga tanpui ngai te abikin rilulama boite tanpuinan psychologist te puina umwa theinan Manipur sarkar chu mala turin an tira heng mithiambik te hian tanpuina an pek wat theinan counseling ward le center te dinin mipuite har satna chu rang takin an enkol zui theidon ani ti meiche judge pathum omna committee chuan atar langbok Manipur boina wangin lo nei tu ten an tho chwa nuai zaman hu don an chan Dr. K. Devduta Sharma, Project Director of Manipur Organic Mission Agency, Moma chuan tona an state boina wanghian Manipura lo nei tu te chuan an thlai thar chwa sang sang noi za don man hu chu da thatna mumal an nei lo wangle konglaka tham ralte an ni thu Moma press release chuan a soi Moma hi Manipur Horticulture Department noya inziak lut ni in Manipur thlai thar te chin le shal konga malatu lian ber an ni heng lo nei tu ten an thar chwa zinga lakhui thei so thing ai engle marcha te atambera lo nei tu te hian ni tinin lakhui thei metric ton khata tanga ton ni shal chwakin kum khata metric ton zathuma tanga zali don shal angin anin chuta so thing po metric ton zani le ai eng hi metric ton zali kumtin an shal chwa thin chu kumin boina wangin shal chwa na lama kumdang an phak lo zia an soya senior horticulture officer chuan kumin po heng lo nei tu ten an thlai chin te manzo ka shal an tum chu Manipur boina in sataka angong wangin ati khailaka atwar tu lo nei tu har satak tak te ril ru aha thu soibok ani
kumkal ta khan lo nei tu te thar chwa tangin kor zani vel lak lo ni a kor zani tanga kor somthum chu India ram hun sang sanga ashal na ni in adang zong chu India ram pona thon chwa te an ni Global Manipur Federation 10 August ni somni parokhya Netherlands sa tong trai rual na nei don Global Manipur Federation GMF Central Europe chapter te bultumin Manipura namle naminti buaina wanga harsat na sang thleng mek ten zia lam an pan theinan tong trai rual an nei tur thu an tar langa he remna le mwana tong trai na hi okas ni somni paruk tlailam dar ni atanga darli peace palace anti hagia nei aniang Central Europa Manipur cheng zongjong te su he remna le mwana tong trai na tel tur hian Global Manipur Federation GMF chuan remna le mwana palai ni turin an soma he hun hi ni chin chia tlak tak Manipur ma ni za som paruk chungzet buaina athlen ni champha ani don wangani he remna le mwana tongtrai inkhom hi minute ni ngoi renga dingin Manipur buaina wanga nunna chan le liam tuarte tan hlan aninga chumi zo Manipur boi chungchanga thu soi sang sang te chu ngai thla khawni in zai hona nei ani ang Global Manipur Federation GMF te chuan herim na le muanna an huai hothian ra thatak achwa beisein namsang sang te inkara in u naw na thazok thlenani an beiseya herim na le muanna tongtrai rwal hi peace palace atangin kongzo in Netherlands ram Parliament House kota tongtrai na nen khar ani ang Netherlands sa media sang sang te chuan Manipur boy ne hi poi anti in rem na le muanna tongtrai Global Manipur Federation GMF 10 an huai hot po life ati chwa antuma India ram abikin Manipura media te po he huna lo tel turin an som tho thu chwa siamin an tarlang Manipur Chief Minister in an state boy wanga inle lo chan te omlei lok na tur asiam prefabricated house chu mi puite lo turin alan Manipur boy na wanga inle lo chan te omlei lok na tura asak prefabricated house chu amamo te tan Chief Minister Biren Singh chuan nimin khana hlana an state boy na poinzia lam pan chhozel ani thule mi puite po sarkar zai nga ya omzel turina cha a nam pani te inkara insia thiam lo na po thengila in ngaidam ton turin acha ngalbok ani sajiwa jail complex a prefabricated house chung ko zathum ne na hlan na inkhoma hian Chief Minister Biren Singh chuan thu soin Manipur sarkar kaltlanga hunrei lote chunga inle lo chan te omlai lok na tur in sakzo ani hi alom oma tuna tanga hunrei lote a hian district sang sanga chomdol na campa omek te tana sakpo inle lo chan te tan sakzo aniang hetiang malak na aya lomomero kan state arem na le muana omta hi ni ti in mi puite chu ashil Bisnupur district kwakta khwa hetiang in zathum somni sakmek ni in Imphal East district sawambanga in zalile Thobal district YTB khwa in zali sakmek te po pe felwat anni ang Manipur Imphala chen sakmek te chu ni soma tanga sompanga chungin ti fel tumni in omnge na tur mun te po anthi thlai mek zelani amai ro chu kang pokpi le lamka lama te chuan boina ne une om shi wangin andu angin malak na amuang shi bok Chief Minister chuan athu soizel na in ka na chu are chhodeu to in nunphung pa ngai po nei le wat kanin beisia heng te hi kan zawaya kan tan rual na ra ani ati Manipura boy na hi Manipur High Court in meitei te tribal ni na pek do lo lantir na na tribal meeting tribal solidarity march kumin me ni thuma an huai hotwanga thleng ni in miza somruk don in nunna lutak an chan ba ka mi sang chuang in liaman twara Manipura hian meitei te hi za somnga pathum don ni in adang zong chu tribal naga chin ko kile zomi te anni Manipur Monsoon Assembly nei turin a phalawang ex-chief minister Ibobi Manipur Governor in Manipur Monsoon Assembly chu tun thla August ni somni pakwa a nei tura a kau chu Manipur ex-chief minister Ogram Ibobi chuan he si son nei tur hi tun ma si son an nei thin ang aphak lo tur thule innial boina nasatak achwa arin thu asoya Boina Manipur Chief Minister Lui Risang ke sang thi champha voi rukna sharing na nei na Congress Bhavana asoyani Manipur ex-chief minister Okram Ibobi chuan he si son nei tur hi ahun taka nei ani lo wangin apoimo na le ahlut tur angin ahlut to lo thu soin Governor chu state boina vei tok lawa apu bok Manipur cabinet 10 August ni somni pakhata nei tura anruat kha nei ni se chuan
tuna an state boy mek po voin ni a ai chuan azia tur thuan soitel bok Manipur Legislative Assembly a hian member somruka Congress Party hian member panga chau nei ma se Manipur mi te tan thei top choin he an boina kalmek chinfel ni theinan an theidan kong sang sang te chu house a au chwa pui an tum thu atar langbok Manipur Chief Minister Lui Thi Champha boirukna zana lantirna ani rual hian ex-chief minister Ibobi chuan risan casing chu voi tamtak Manipur Chief Minister ani maibaka Manipur atanga MP nimha saber ni in ahun tamjok chu Manipur State le Center tan atlinang tokin rong alo bol tho soirwalin India dan pui chuan si son pakhat a zo nu tharukna a si son dang nei le tura ti chu bo pelin tun se son chu adang de ubi kani point thilmak ani arin lau tho soi heti lai me khian Congress try to pakhat ke mega chandra chuan kan governor in si son a honda na zirin kan MLA te chuan o an neyang ati Manipur cabinet 10 August ni somni pakhata si son nei an ngiat governor in ati lo tinglo chu thilmak le India dan pui kal ani thu soin democracy ti borbana ni antibok Hyderabad Manipur Society HUMS 10 Hyderabad convention an nei Hyderabad Manipur mi cheng sang sang te chuan an state boina ommek chungchang te soi ho na an nei he convention a hian bimol akoi jam associate professor JNU social activist asang kasarle rohan filmen te chuan thu soina hun an manga thupuyatan hun local zel tura indigenous tribal thalai te poimo na ti manani he huna thu soi to bimol akoi jam JNU associate professor ni na chelmek bokchuan kan India ramle media chin khaten me ni thuma Manipura thil thleng an the dar dan diklo tam tak asoi chuaka meitei nambik chu thiam lo le boina chok chuak tua an pu dan le media chin khaten interview mo panel discussion an nei te po mi thanbik an som thin thu athu soya hian atar langbok entirna pe ka chuan national media pakhat chuan Manipur boina intern na chu imfalani thole chudo tho chu local media tin an the dar zui thua soya interview tamjok chu community pakhat lam hlir an kom thole meitei lam kom na om tam lo thu soitelin hetiang wanga meten meitei te an mu dana dik to lo dan atar lang tel bokani thu soi tu dang asang ke sar chuan Manipur boina a state le central sarkar malakna adu khop lo thu soin prime minister in parliament ta no confidence motion eptulam polten an putlua thurei tok asoina Manipur boina lamero minute nga velchia asoi chuan prime minister in Manipur angai tha azia tilang tu ni atibok he convention ta na thupui thlan chu atan hun local zel tura indigenous tribal thalai te poimo na ti hlo thling tura an zawai rual taka kepen atul thua soi an state boina wanga central force 10 remna le muana omna na antang kailem lo thole central sarkar chuan na sale zwazo ka tan la turin angen bok he convention kharnan hian minute khat ngoi ringa dingin Manipur boina wanga nunna chan le liam tuarte zana lantir na nein an pe kat siama te chuan inang veka digna tunnun digna chuan ne nela neyang state pakhat rorel na pakhat Manipur chan chwa ni ro se ti te chu an pho chuak bokani CPI ho to raja amla le UMPCIO shwai to ten governor an mo all Manipur's lady advocates association president nimek CH Kiran Bala Devi le member dang pangati chuan Manipur governor chu achena Raj Bhavana muin Manipur boina kalmek chungchang an soipuya governor chu remna le muana umwat theina na athe anga malawat turin an ngen Manipur in pum khatna ti chithei zonga malakna omte chu tibo to le meichia te laka tharum tho na le har satna te chu zong chuaka thil ti swal tu te chu anti swal phu to ka shemna pe turin governor hi angen telbok governor chuan remna le muanna omnan chuan nam sang sang ten in biak na an nei watle chungte chu India dan kaltlanga chinfel chu thil thaberani ti in all Manipur lady advocates association ayo shwai tu te ama mutu te chu alo shil United Meitei Bengal Committee UMPC thupuang tu MD Reyes Ahmed spokesperson le member dang pangate point governor chu mu in remna le muanna le Manipura in pum khatna chungchang te an soipui bok governor chuan United Meitei Bengal Committee UMPC te chu remna palai na thok thei din huna an din thole meitei le koki te point an rin tur thu alo shila tin nun phung pa ngai om le na tur chuan ram boi wanga ma ni che na tlan chia sante an lo kir le huna nun phung pa ngai om le abe sei thu asoi tel bok ani
heng pol pani All Manipur Lady Advocates Association le United Meitei Pangal Committee UMPC tiba ka hian hemini ve kyan Manipur Governor chu CPIM party ayo in an GS le ex MP ni bok di raja le member dang paruk te chuan governor hi mu in chomdol na kem sang sang an tlo thu governor hi an shila heng chomdol na hmuna omten an lo shil danin remna le muan na te nun phung pa ngai aum le wat an du thu le heng kempa omten damdoi lama chanpuina an mamo thu an lo shila governor chuan Manipur boina chungchanga engtik lai po a center nen anin biak po reng thu te CBI kota case tam taklan ani to thu te le malak na te po aum chho thu CPIM ho to te hi alo shil bok ani national media chen khaten meitei te diklo taka pu IDRF President KL Raymond Nambola press meet na Indian Democratic Republic Front Chhattisgarh State President KL Raymond chuan social media le national media chen khaten meitei te mo phurtu le athiam lo zo ka an chwa fo chupoi ati thua soya Manipur boina wanga twar tu te akhongai le asya thiam rolin he boina kai noya meitei le ko ke hote akom na changa athil mu chwa chuan meitei te an diklo vek big lawani ati social media le national media ten meitei ho che dan rap thlak tak tak tele kuki ten antuana sajia antarlan alo muin atira chuan meitei te chu adema mase Manipura arun kalnuin angai dan le mu dan alo dang lam tak thu soin remna le muana omnan chuan heng nam pani te inkara in sha thiam na le in ngai dam ton na chawlo chu kong danga omlawani atibok he meeting chimve tu Navjoyti Samaj Darjeeling Pastor Lok Bijay Limbu Point Chomdol na sang sang som chuang atlo ve thole nun phungpa ngai omle watnan anzawaya tanwala poimo thu meetinga athu soya hian atar lang ve bokani